Abuna puila TTAADC ni headquarter Khumulwng ni video conference hall nago ha gotoni kokthum te hukum bedek ni bisingo khobjaknai information bureau te Khumulwng press club ni saktar mungbai sangrong sarok Khlaijakha Salsani media workshop bartala panda Majaka PIB ni media and communication officer Sri Gopajit Das hasteni kokthum te hukum bedek ni assistant director Amrit Debarma Narwai Ungai Majaka Khumulwng press club ni president Ongsu Debarma te secretary Ranjit Debarma akosong Hasteni Tripura koktum mathumnai te koktum bedeko samung khlainai joto adorokno teibo sakangai tlangnani harmongo aboni puila salsani bagai workshop panda khlaikha ha kotoni koktum te hukum bedek ni bisingo khopjaknai press information bureau aboni puila TTAADC ni headquarter Khumulwng ni video conference hall nogo ha kotoni koktum te hukum bedek ni bisingo khopjaknai press information bureau te Khumulwng Press Club ni saktar mungbai sangrong salok Khlaijakha Salsani media workshop bartalap panda Majaka PIB ni media and communication officer Sri Gopajit Das hasten kokthum te hukum bedek ni assistant director Amrit Debarma Narwai Ungai Majaka Khumulwng Press Club ni president Ongsu Debarma te secretary Ranjit Debarma akosong Jati Ketharmo Sangai workshop pandano Jengsoi Rekha media and communication officer Sri Gopajit Das te hasten kokthum te hukum bedek ni assistant director Amrit Debarma workshop pandani puilao lamjak sokmani koknarakha PIB ni media and communication officer Sri Gopajit Das aboni yagulo koknarakha Khumulwng press club ni secretary Ranjit Debarma te president Ongsu Debarma paithago koknarakha hasten kokthum te hukum bedek ni assistant director Amrit Debarma family no help like abun logi family ni financial help medical help promotion PI ni khapting manna ni step dong ke ba ke mam nai sira pun ibagai pulang apa ai seminar ni bising te jeng jigon hawo jigon YouTuber jigon electronic media local newspaper dong Semua hai ko mi program attend thaikan ke Chini house ni bumong kaisa that is coming money ekta sujuk jorawo senbus kano financial help man kami bo sembor no apply thai mana ni bagi kita seba sayo especially an abani bagi no paitha ko hambai baro PIB press information bureau borok ni obo hai Chaitokmung Chini bagi dalai nang mani obo hai jorawo sembor kono seba no Hangai passport sekarang, passport ini kisah buku tangga ke sini di perasa media rokni, songka balai limited balai kom, kia begini house Khumulwng, apa sini bagi balai kom komak kaham, semua bui dok kalau kau baksa, competition atau bahasa ini jorah hai sampai ya, jorah wujud agak pelani Khumulwng newspaper ni apa? Khumulwng TV channel ni apa? Bangla newspaper tu 2009 sebab itu alga media khusus samong kayo. Kaisa news parani degree lama degree telang ini kan ke news ni acceptance bermasuk important dia. Ciri bagi belai nama ni kano bui update dia. Apa bagi Singapura kini নিজস্ব house kan, নিজস্ব channel kan, নিজস্ব sini newspaper kan, নিজস্ব sini website kan, নিজস্ব sini YouTube channel kan. Apa ni bising kini jemaah hanya di box mana bagi kita step kaham sini hai shop kan. Dia bawa samung kaya thampi ni kake sini basic sini rengmung tama na sini jurisdiction security. Sing biasa police station news coverage kaya thangka kake sing security khabai sini kamera security on man sing security record khabai basic jenis na sing ini cikon apa hai corruption lai একটা সুযোগ থাকে প্রেস রিলিজ সিঙ্গানি একটা প্রোগ্রাম থাকে বাইক প্রেস রিলিজ থাকে না সিনি অপরাধ চাকরার ডিক্টেট থায়ো এগা আমার সিনিও প্রেস রিলিজ করি আবনি উনো ইন দা মিন টাইম আইসিএ ডিপার্টমেন্ট চাকরি পান্থা মানে ইয়াগুলো আরো বেশি উত্তরপ্রুতভাবে সাংবাদিকতা নাই বাইকে সংবাদ পরিবেশন থাকে না বাইকে সিঙ্গা না আবো কিসা জ্ঞান বুদ্ধি থাকে কাজে আবো হাইরক নিবাঙ্গিন কিছুটা ফানো যে সাংবাদিকতা তামকাই সিঙ্গা না বাইকে সিঙ্গা না আবো কিছুটা সাইমান খা
একেবারে বেশি আমি জানি এরকম আমি বলবো না আমি তবে দপ্তরের যে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছি বিভিন্ন ফিলিংস হয়েছি এটাই আমার অভিজ্ঞতা কাজেই আমরা তিনি তেব চিনি বড় মনুগই আমলাই তথা Technical session no development of journalism and social media no tuyoi Khumulwng rakha asker kagos ni editor Sri Debasis Majumdar Rural journalism and scope of small community newspaper no tuyoi Khumulwng rakha North East Colors ni editor Sri Sanjeev Debte media landscape to debedek no tuyoi Khumulwng rakha PIB ni media and communication officer Sri Gopajit Das. So today PIB Agartala organized a Vartalap with the collaboration of the Press Club Khumulwng. We have a very encouraging response from the journalists here. There were around 65 to 70 journalists who have participated today. We have representative from the State Department, State IPR Department. We have senior journalists who spoke about the journalistic ethics and the development of journalism throughout the decades. And the resource person also spoke about the schemes that are available for the journalists as well as the schemes that are available for the general public. And there were queries from the journalists which were successfully taken up by the resource person, and I believe that this Vartalap will help the journalists in taking forward the aim of journalism, and will also help in bringing the desired change in the society. Thank you. PIB Press Information Bureau, Government Ministry of India by Kaisa Lwazimung by Kaisa workshop organized Khlaijakha workshop rural media workshop. और सिनी तिनी और above 60 participants participate खाया सिनी जो कॉकबर्ग media persons रॉक because जगह DIB नि जे शिलोंग इथे के बिन delegate सपाइजा और ICA इथे के assistant director सपाइजा के और senior journalist टंगो और संजीव देव colors ने editor गाके और देवाशीष बाबा हिने और आस्कर का गोज़े टंगो के तीन और सन different sessions का लेके और technical session नो सन सिनी media रोंग ethics रॉक नंगे सन future और टम develop खाइमान सिन टम schemes रॉक अब रॉकनो सन कॉक्स लगे खा खायों भाई लवाजिमुंग मो ते बो future रोंग ना हमें जाए के मो सिनी बेला जो काम सिनी media work करसो. Thank you PIB for this wonderful workshop. Today on this day 3rd March 2022, here gathered at all the Tripura or all the Khorang speaking media group of Tripura. So we all gathered here for a media workshop which is organized by PIB, Government of India. So it's an awesome, and we all had a very good time, and then we learned many new things, many guidelines of media, and then it's great workshop. Good, thank you. Asali workshop pandawa dalbidal koktum bedek ni bebagai 75 koktuma thumlai rok manjakmani koktuma Tripura sorok ni bisingo asal kebangma koktuma thumlai rok nugui belai kha Khlaijakha PIB ni media and communication officer Sri Gopajit Das tei hasin koktum te hukum bedek ni assistant director Amrit Deborma Khumulwng ni simi Amit Probir tei Grisanu koktum Chini Khorang